wiuno ben photoji Mamadi Doumbouya di memetake ka lax noddanelan ɗo bi baylojon ɓiɗɗo makenera kake on ɓiɗɗo baylojon mettowo ƴiƴan on o mo ley miro yetete ɗon sal ɓiɗɗo addoraɗo tutto mettita bu a ñamita noddanelan mo ɗo ko tekke ɗen ni dongal ngal no arde ala ko ɓuri marde dole hoyti Allah kanko tum mari laamu ngu lannata kanko tum mari dole ɗe lannata kanko tum mari voilà ko fof ala voilà na yaltuno ɗo hekkuɗa qui vivra y verra. Je vous ai dit, peuple de Guinée, restons unis et soudés. Nyandego si Allah jabi ko maninka ɓe memminoto cette fois-ci joɗoɗen enen kadi mobilisoɗen ɗaɓɓen sagataɓe jonnidiren juuɗe joɗoɗen fanke bunɗo ko heeɗi ɗum jamfa ko jeego jamfa aɗo tati jamfiɗo tati Mamadi Doumbouya arayo ɓen hela ko jogitiɗon kon ko entre maɓɓe nder ton e nyandego kadi maninka ɓe révoltoyay mi sikki on yi manifestation ji wondi ɗin e wadde on yaltunoɗo hekkuɗo laamoto ko fitir ruwa himo gollude ley ndin ndaare hande situation ley ndin ka fewdiɗo on sikkuɗe onon hiɗo mari on woni non c'est décevant anga o ɓi baylojo ɓiɗɗo makenera kake o ɓi baylojo ɗo an mi halante ɗo hunde wotere a joɗoto nyande go regreta wa dari ɗo ƴetti laɓi taƴi ko jogiti ko billahi wallahi momma halande ko ɓurnoma moƴƴande hande ko ya fanko toroɗa tububuye yiltitoɗa jokka hajuma ma ɓe jonnama mbuɗi fanka ma naata e musique ko wonnoɗa e wadde kon e comédie ɗum ɗon sate don l'argent YouTube no yoɓude haysi Facebook ala yoɓude YouTube no yoɓude ɗum ɗon no ɓuranma moƴƴande e ko wonɗa e wadde ɗo kon hande parce que je te dis haut et fort tu vas regretter wallahi billahi min wonma halande militant et sympathisant différents partis politiques faalaɓe laamu e faalaɓe laamu e militant jokkuɓe leader politique iwtire ɓaawo leader jomo wanduɗon on ko hombo woni on ko ela haji Sellou Dalein Diallo jokkemo wonen suude e ɓaawo makko jokkon ko direction parti on wi kon faalaɗo wo yohu ɓe jokkuɓe ɗo kadi ɓe regretay mi alani on ngal paygal ɓiɗɗo baylojo on ɓiɗɗo makenera kake on wonɗon ide ɓe o ɓi baylojo ɗo mettowo ƴiƴam mo mama mum jogitino nana yendu e o mo wonɗon e ide yalto ɗo hekka nyande wola penale ɗe hikkaki ay nokku e yimɓe layi fu ɓe jottoɓe ɗoyna ko Sellou Dalein déstabilisa ko Sellou Dalein o pionje ɗen fof ɓe liɓiɗe mahin ko woni tun uddite gite onon militant ɓe IFDC par ce que min goɗɗo yawata ko yawtanmi goɗɗo wonata bunɗo ɗo wanmi goɗɗo yahata ñamoya doodi ara wiya mi jokka e mo himo luuɓi doodi jamais de la vie e a yahata jokka lawol bongol tanke a tuubali reconisuɗa ko waɗɗa ko garta hokkitoɗa kunde amen par ce que woɓɓe no ɗo combat o nyande goy change e tun kadi ɓe arta ɓeyna hari ko sambulan men wonno min mi wolani on surtout o ɓi baylojo e ndi won différence ɗo e giya to kadi e kuma to e giya to gandi klanji maɓɓe ɗin tami situɗo joni famɓe maɓɓe ɓe gara yennanmi ɗo nene baba kono nyande goɗɗo maɓɓe sortoy ɗo inno e vive Sellou Dalein wo o wi fewndo wolta politique ɓe ukkayne makko e makko gueɗano e koylo akara fuɗɗori Big Soul fuɗɗori kanko Bilo Lasko Pay Kunsare Aljumbari onon ɗo wallahi billahi nyande o régime ɗo liɓa arɗon ɗo ɓay ko militant ɓe IFDG aboni kamon jonnata on force jonnata on doole artuɗon ɗo e hekkugol inde IFDG ko billahi mi ukkayne makko mo mi nattay on kay uɗon ɗon billahi wallahi mi ukkanay on dernier cri naafi kala militant ɓe IFDG ko naafiki goy janggo ɗo gaɗa tum yaɓe inna ɓe falete abone tum ɓe ara he andi Sellou no moƴƴi andi Sellou ko moƴƴo hande on huulay wowlugol gonga kan fi mbuuɗi e argol inna no wuli yennede ma no hulita artu lagine nangue menen men wula siɓe faala eɓe jooɗo ɗon Mandela waɗi 24 ans men wonay ka yaasi ɗo ha ñande Allah hokkori men doole ha ñande systéme on change hande alhamdulillah rabbil alamin hande e famille ji amen maayi famille ji buyon tigi feƴƴiniɗo on tigi wata wadde koyeɗen lagine ça va qui vivra y verra nani bunɗo ko heeɗi ɗum arami ɗo weltani tous les jeunes révolutionnaires